roa katoa o te kamara ngai tu tātou vai au o rātou te tū i te mata i tu tātou māsrea i roto i ngā puruki nei tupu i roto i te nei hoi te tu tātou kia tika an ki mai te pati anga tu mai tātou no te imene anga i tu tātou imene māsrea te tu anga mua te imene o te ariki vai nei aru katoa atu te imene māsrea o nutireni aru katoa te imene māsrea o te kuki areni me te ki maata no tātou kātou toa ka pati o te tawinyo te atua i roto i te atua tau nei te rakaraka neo te kapaki atu i tō tātou me tō mai i te kontara tiangara me roto mai i te kawamani kuki areni ladies and gentlemen Her Excellency our Consul General Madame Rosaline Blake Pukara karamai Kia ora tātou te ro mātou te tātou atua. Kāui pa ako tō e a tātou koe me te rā hapa te whara o. Nako nei ko tū mātou ko te ua e te anu. Nō te mea ko te tō rāia. Te rekareka tātou e kia perepere kāwane ko tātou au mitoa. Ka tātou au tamariki. Si are tu tamariki mai tātou. Ia riro. Ia kamāranga nā tātou tō rātou tātou. Ati ngai nā tātou tō. Ui ariki, ki ora ni koe te roa mātou tātou tō. O te amei tātara apanga anu mga ati. Ua tukumai rāu ke e tōna mata ki koni e tātou ki ara. Ui ariki te ui mata i apo. Ui rama tira kātou toa. E no nei te i apo e te mata horo. O tātou ngā former Prime Minister. Tātou e Dr. Williams. Akui te e te tōna ko o Māreru. E rāka te te Dr. Harry Huntington. E ka awa i kia rāra ko te roa mātou te tātou tō. E rāka me te anga no tātou. I te tātou. O ke tūne o te awa mātou ke kōtoni. E te au inua. Te o chairman o tātou inua hato tō. O te iako i tumu kaurau. I te ki mātai tākoto tūru hari te anga. Kia tere ki mua. Ka koe i ngā mani. O tāpiri ana koe e tātou ki te tō o. Paipai. E tātou paipai koni. O tātou tia mai. Apo pō ki nei. Ka ki te tātou. E manu e te akoronga. Akatimu te tai. Toka. Akamaara anga nā tātou. O tō kātou pēri i tangata. I kai mei. I te e rā. I hiro e. I rā maata no tātou i te pāranga. I rā tu titara kei. I'd like to also acknowledge ka mātou tūngani a pai maa marama. E war hero te, no te tamaki o Vietnam. Ko ia tō tātou atu tō te ara. E o tā puitiri nga tō e mātou no, o ka e na. Ai mātou ki te honga roi ki ia. Te ara, te akamaara ni tātou. I te riwa āne ni hoi au. Te tamaki no tātou. Te ara, te akamaara ni tātou, te taputa o aha. Ahora karawa rātou ki atunga whina ia. Te o papa, te o tungani, te o tamai. Si ātika e rātou. Ka rea tu e roa maata i tea. I teia. Me oronga koi to o. Ora ana no te taikea. Te rā, te maarani ko i rātou. Te pārunu, te tamaki, te mate no tātou tātou. O te aroa tia o te tātou atua. I tia ki a rātou. Mate te pai. Oki mai te pai o tātou karea. Ki ui mate ia. People karea. I bring the warm wishes among us all this occasion. Today we remember the fallen. There is not a greater sacrifice that give your life for another. Stories are told. Stories that are true. Stories that is coming from our family members of the reality and the horror of war. These stories are becoming more personal as stories emerge from family members, shared from father to son, and down through
through the generations. Through accounting of the horror hopelessness and the homesick in faraway lands of Egypt, France, Syria, Palestine, and Sinai, Dunkirk, that our Anzac soldiers fought in. The World War I centenary commemoration program highlights true accounts of our stories written or passed down from father to son. Throughout our islands, we hear these stories from those that have been in the war. And it marks the highest sacrifice given by all these that attended also or participated or took part in it. They are dedicated individuals, war veterans that have committed themselves to ensure the continuation of these stories, never to be forgotten. I humbly acknowledge the brave actions of these men and women. We honor them today. We salute you. Te kōpū tangata no koto te whai au ti aere pāri ni tātou. We must never forget. Te tō te aroa pa pres ke moni e tātou ka koto. E ro. Panga a manira re koto nā tātou.
ko po tanga. O di niya, mga nita po tanga tayo siya na. Era may tagluwa may era may may. Era may. Opo, ito po tanga.